Question leak oy bida senaba sing ticket to na moral gi matung ina serak pigin haina Education Minister T.S. Radhe Samna haikre. Works and Industries Minister T.S. Biswal na loitam khuno gi spinning mill hingat halagani amadi solar power loan policy hogdok lagni haina phongdokrai. Amadi IMC na lambi mataida Pamba Popong ki posei sing sakhaiduna pu saving mayok ta kithen phabi sing irang hokre IMC ki gari amat tugai kre. Kurumjare ISTV Paumeng Tabri Singh Taram Loksabal na pau Sandon Pizare Council Loba Handak Sahi Class 12 ki tang mga pangthokiba physics subject ki question leak oibda senori bamyo ising mathakta department na sub action lokhat kani haina Education Minister T.S. Radhe Samna phongdokre ngasi Baboparda leiba Ramsagi office ta Paumi Singa Unabadu da Education S ki Commissioner M Lakshmi Kumar Council ki Secretary medi Chairman Singbasu Surugaki Minister Radhe Samna makhata na phongdokibada Physics subject thokpa numit adugi ayuk pung mapal minute tara mga taba matamda question hangdoki khangogdana pung mapal minute kunda social media gi WhatsApp group news update 24/7 cover group amadagi question adu leak oirkibani masigi matangda departmental inquiry satharagani police nasu police ki oiba mathok sing sabsana tori department na aso masa khaidna senar mamyo sing mathakta criminal amadi departmental oiba action soina lokhatkani nakalamromda singi manung hanjin ba mafam singda leiba school gi oja singi award pesing khangdok pa hore athuba matamda award pa oja sing hapna na ba honargani loinana manipur da leiba topa department singa punna chamina duna tongan tongan ba mafam singda leiba government ki school singbo inspection tawna na bi matang na mating pangbi na ba khana basu leire marwina lamdam asida leiba satra gi organization sing amadi lebak miyamna anoba hena phaba education system ama ohena ba honare question leak oibagi thodosi matungda amuk hana thoktana basu honagani masida miyamna mating pangbiu haike proof tawgani inquiry tawngani adu action soi lawgani aso woi gira macha gari channel ma khudinga koi lemna tharoi adu suksoi soi lawjagani adu matungda tungna matangi sahi dadi kramaina masi akoi thingdage haibagi madu ways and means akoi suksoi soi dana akoi puthokna ba kanna akoi tanaraga brainstorming session lawye adegi akoi press chinau singdagi sokra suggestion khra pibiro aduga satra gi organization singna so kanna hona biri moi resu suggestion loro oja sing resu loro parents sing loro ga kramaina akoina all the time akoi amatamna quality education naire quality education yaon jara copy tawbusira oja sing yausal laba satra yauraba parents yauraga di akoi nahan dagi akoina high quality haiba pochi phangbang ngamdra haibasi aidi thajabu wale aduna masi akoi punna punminaraga only education department khaktana tawa akoi punna punminaraga masi akoi samaja so wa mangwa soibam oigadamina masi tingminabasira mayam punamak sajok pibiyo Amromda class 10 gi physics ki question leak oikhibi matangda government na independent body amana thigatuna maral leiba sing action logani haina thajaba pirakpadagi desamna khongjang sanction gani haibadu matam khragi oina handok le hari Mayor Law Fasig Office ta pangthopa paugi mifam amada Vice President A Anandana issue sigi matangda desam gi mioi marina saba miot kangbu amana Chief Minister unaduna point mari yawba memorandum ama pisan ki Chief Minister na point anida independent body amana tigat handuna maral leiba sing tha amagi manung action local agani haina thajaba pirakhi Chief Minister na pirakliba thajaba du yenglaga khongjang ase handong na pirap lowani haiki paugi mifam adu da saru yakeba police na faru badugi thadoroklaba e musukna WhatsApp group amada question thagalakpadagi council official sender report piki hiramasigi matang na mahakna Facebook ta sugaina problem ama thokle haina thagatkibani hiramasida lan uhanaba maongda tharangliba sing laibik thibani haiki ngasiba obla council gi side tagi koi salik oire haira kanda sabja evidence amta mangjong na phangba ngamdam ma moi kanda ngasiba action amta lokhatan lekba asigi mata osumna huran ba mayam asi si phan ge sigi asoi ba si sumthoki haibagi wakhalo lama loinana ahangna aki Facebook ki account da haiba photo asi upload tawkhibani Helum gi pothok hengat hanaba solar power lum gi thosil hogdok lagani loitang khuno da lebe spinning mill hengat halagani haina Commerce and Industries Minister T.S. Biswas na phangdokre wangkhida leba panthoibi arketa tha sagi taramari phawasa thagedaba iyongi posai sing utpa
Sarai Kudol exhibition Hogdopagi Thorum that Minister Nawafam Sifungokimini, Thoramaduda, Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Chairman S. Rajan, District Handloom and Textiles Infal Iski Project Manager P. Mina Kumari Susurwaki, Pune install Kuntrarom that Halongi Potoxing Utli. Minister Biswazitna, Yumtong Kudinda Yomasun Kusa Hibigi Potoxing Putoktuna, Sermit Longi Ta Wankanaba Honarese, Lamdamasing Potoxing Mapal Tadok Naba, Kanaba Lady, Por Lum Singase, Numitki Mangaldi season Narbadi, Sading Hantan Bugaluna, Potok Hangal and Bangangani, Pisabi Singi, Tangai Fadamasak Sing, online Kutanga, Bibangamnaba Torang Sulady Hike. Market trial 2000 solar power loom the project am sachi haidana akoi khanaba adigi MLA political level visit tawra har kanda kuina so power loom na solar power loom da upgrade tawraga tawsi habasi ma koi khanaba lejari Kaitel Luna na Tamna Pandamda, IMC na Lambigi Mataida, Port Yonbi Singh, Pamdanaba Drive, Satabada, Posay Singh, Sakaiduna, Yonbi Singh, Tuesday, Haiba, Hogopagi Kaitel Pandi Singh, Irang Hortuna Gari Matugai. IMC office Samusumut Minister Sam Kumari Quarterda, Tomjan Kre, Todosi, Nasim Tilpung Mangarum Tabada, Alugali, Lambigi Parinda, Port Jolib Singh, IMC MD Police na, Pamdanaba, Tingbalakpada, IMC Mui Singh na Poyombi Singh da Pu Savidi Kwasang or Poyombi Singh na Horaktuna, IMC Mobile DI Tata Fazindana Tugaike. Police na Irangado, Laxanabo Honab Awaboike, Todosi Matanga, Poyombi Nupiamana, Handak IMC MD Mohut Minister na Lambigi Mataida, Famduna, Port Jolib Singh, Hingbi Lambi, Kudak the Tadat Pahibase Sumanate, Mapam Sabama, Pidana, Ngami Haiduna, Larabamiam, the Osin Mayaning de Haiki. Masama su thai mayam su kamai dau thaka dori makoi mayam su kamai ni henga dori ga si mari mangani hele moina ne khai ba sakai ba thugai ba sam kumar direct ai unare unaba kan da haire akona thugai u sakai ba haibidi laite ai di sen mako ba khapta gi ne haire mine ka ga manga lambi special la ko kan da wari sana ba matam da adumai na haire mine ka ne application la khap darkar le ne haibidi ko application jenga nang tha he ba adu matung ina chana ra gangari nonga la ko matung da gi moina anga ko phangna en counseling tawe ba isi bender ne na adu na makoi na phamba yaro haida ko kai na ko moina chili ma pham na pham jan semde pham चाहते कि कोई कमाने को हिंगरी नोबा नहीं भी मैं हमसे कमाने हिंगरी नोबा Manipur ki Singh amasung Tampaki mafam sing da leriba government aided school Ozama di mari leinaba employee sing sarkar na miyang sangba watpadagi awaba kaya mayok na dun lakli hari. ISTV News na phangba pawgi matung ina hauzik phawbada punna Singh amasung Tampaki mafam sing da school satruk sup na mari leibagi manungda mamang da palamba sarkar na school taramapal government school ki thakta ongkhat kre hari. Mamangi sarkar ki matamda magi mikhal ki khudong saba yengduna matik saba sadaba yengdana school taramapal sing asi anga mathau kharagi kendra sing da aided school dagi government ki school ki thakta ongkhat khibani hari punna aided school asi approve oza lising ma satret nefuga mapal leibagi manungda hombutara taret na sarkar ki oza oina loksin khre hauzik aided school ki approve oza lising ma satro hombutara ni thoi si leiri amadi unapproved oza masing na lising hum supna yangkai mathoini punna oza masing lising mari satret kun gum doina government aided school sing da mayru sing takpi tamibigi thabak sathari hari haribo oza sing asigi damakta matik saba thagi tolof pi dabana matamatamgi lakliba sentham adudagi oza sing yenarabaga loina na school gi infrastructure sengot naba phansu thamli hari sera sida apunba aided school sangwa marfu manga gi manungda sahi si horopada anoba school marida anoba pham kuntrani thoi hapsin ki school sing adudi Usio High School da Pam Tarataret, Palel High School da Taramathoi, Cosmopolitan High School da Ama, Lapupat Tera Junior High School da Ohumni. Anova government asina lemoriba school singsu manabami yang lakani haina asa tauri. Lising ni tarataruki megitang taratrukta matamadugi education minister da All Manipur Government Aided School Employees Coordinating Committee na Government Aided School sing da ROP lising ni tara sana hanbinaba haijek hua laikrabasu hauzik pawwa sana handana thamli hari. Amaromda ISTV News na phangba pawgi matungina All Manipur Government Aided Schools Employees Coordinating Committee gi mihut kangbu mana ngarang anoba sarkar asigi Chief Minister N Biren ga unaduna Government Aided School gi awaba ubiduna miyeng sangbina bataksin kre hari Chief Minister nasu kari tobu yabagi haibidu sabsana yengsangini haibigi thajaba pirakre hari Council loba hauzik sathriba class 12 ke parikha gi haukiba April tang mangada pangthokiba physics subject ki exam amuk hana pangthok kadabani haina Joint Students Coordination Committee na dabi tauri kaisambata leiba MSF ki office ta pangthokiba paumi singa unabamada committee si convener as Subhash Chandra na
हाइरिबा फिजिक्स क्वेश्चन से लीक ओइबा मरमना फिजिक्स की सब्जेक्ट अमुक हना पांगथोकपम थोई हिरम असिदा काउंसिल ऑथोरिटी ना लाक्लिबा तांग तरागी नुंगथिल पुंग अमा फावबगी मनुंगदा सांगेंग परीक्षा से अमुक हना पांगथोकनी नत्रग पांगथोकलोय हाइबगी फिरेफ मियामदा खंगनगदबनी क्वेश्चन लीक मतौ करमना ओइकेबनो हाइबसी मरी लेनब सिंगना तिगतुना मियामदा खंगनगदबनी हिरम असिदा मैरोय सिंगी लुफम ओरिबा देसाम हेड ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ए मुसुक सेनरिबा असिना काउंसिल की थबक थरोमदा खुरौ थांगनबा सिलबरा हाइबगी सिंगनब लेरे मसी देसामना अखनब मियंग संगदुना थिदोपियो हाइना अपील तौखी इम्फाल वेस्ट पुलिस साइबर क्राइम यूनिट ना क्वेश्चन लीक ओइकेबा सिग मतंगदा पाइखलकिबा खोंगतांग से थागतली मणिपुर सरकार की मरी लेनब डिपार्टमेंट क्वेश्चन लीक ओइबगी थौदोसिदा अखनब मियंग संगबियो हाइरे हारिबा लीक ओइखरबा सब्जेक्ट असिगी एग्जाम असि हनगनी नत्रगना हल्लोय हाइबगी यामना अथुबा डिसीजन अमा मियामदा खंगहनदुना अखोय लाक्लिबा तांग 10 फावबगी मनुंगदा अखोय मीडियादा मियाम खंगना लौथोकदबनी हाइबा जेसीसीना मरी लेनब सिंगदा अखोय तक्सिली मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी ने सिंधुना नेशनल लॉ अदालत की थोरममा ngasi uripok serap court complex ta pangthokre ngasi impal west ki oina lok adalat aduda bench mari thaduna tongan ton casing maroina family court nationalized bank motor accident claim electricity civil and criminal casing ye oiba while sing bench number 1 da presiding officer NG Kibgen bench number 2 da judge TS Simol bench number 3 da judge family court S Taradevi bench number 4 da DMIC Imphal West 2 Taruni Kumar na Singmana chairman sing oiduna while sing setake ngasigi lok adalat ta punna case sama marfutara taru losin kibga loina lupa crore ama lakh yankai mari lising taramapan henbagi senpham settle tokra hari District Legal Services Authority Tamenglong nasu State Legal Service Authority gi miyang makada National Law Adalat thoram SBI none branch ta pangthokre thormadu da CGM Tamenglong e Notunisori Advocate Kaisam Dhane Advocate Prabar amadi bank ki official sing su sarwa ke punna case kontra taret ya punba lupa lakh kunmathoi lising yankai mari henbi senfam settle tokhi lupa lising tara manga recover tokhi Bishnupur Legal Services Authority ne su National Law Adalat thorom Bishnupur Court Complex ta pangthokhi bank amari leinaba case kontrataru ki lupa lakh tara lising kontrani to henbigi senfam settle tawga loina lupa lakh ani lising homutara taruk sani recover tokre Infalis Police na mioema huranma gari masa taret ka kona na fagat pangamle Infalis ki ASP ki office ta pangthopa pawgi mifam amada district asigi ASP Kavik na SDPO Prompat Roni Meng Bamna Lusingba Police Kangbu Amana Naunapam Babu Sahi Neputaru Apopa Lekhidraba Matum Wangoi Lepapam Lekai Digi Mioema Pagat Pagaluina Gari Singasi recover Tokibani Pagaliba Gari Singadudi Honda Activa Manga Bajaj Pulsar Ama Amasung TBS Moped Amani Gari Huran Wi Casing District Police na Tigatuna Pagat Pagi Aprang Tabak Satargani Masida Miam Nasu Cooperation PBU Haiki We also welcome valuable suggestions from senior citizens, Meira Paibis, youth clubs, responsible elders from the society to improve our police system itself. We assure with their valuable support and suggestion, we will be able to deliver and meet their expectations. Uripo Kendradagi Nauna MLA Oina Karaklaba Manipur Sarkar ge Deputy CM Oriba Yumnam Joy Kumar bu Opa Madi Sri Bankabihari Natural Health Care Yoga Center ge Homlok Suba Foundation de ge Thormama ngasi Uripo Basaspati leka de pangthokre Sri Bankabihari Mandapta pangthokiba Thormadu da Deputy CM Y Joy Kumar Sri Radha Govinda Yoga Center ge President M Takhelai Amadi Lekai dugi masak naiba Mioy Kiana Daista Athoiba Mithunglen Sing Oina Sarwaki Imphal ki Naga Nala Matakta Street Bander Singna Popam Pamnanaba IMC na Ayaba P Kibalati Haina IMC ki Mayor Soram Sunil na IMC ki Conference Hall Pangthopa Paugi Mipama Madafangokre Mana Makata na Haikibada Kanagumba Karana Street Bander Singi Popam Pamnanaba License Launanaba Paisa Kongat Pagi Tabak Sataribasi Tobigano Manipur Sarkar na Pakaliba Tabak Asida Mating Pangbiu Haiki Baja Manung City Nalan Bamatamda Kari Sange Heda Pazagi Sorsok Ti Amna
चंगी अदुबु प्रजाना पुनमक सिंसिना नुसी चामदना हंदक तौबिरेबा थबक सिंसिबु अफब थबकनी खोंथांगनी हाइबगी वाखलुन चिंगछलगा प्रजाना हेना मतेंग पांगबियु नुसीबियु चानबियु हाइबा वाखलुन से थमजनिंगी अखोगी स्ट्रीट वेंडर्स की मतंगददी अखोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई महूट डिपार्टमेंट मणिपुर गवर्नमेंट तानरगा करम स्टेप चंगजनगदगे हाइबगी वाखलुन अखोई खनरखिनी मसीदा इमा इवेंट सिंसिना पफम पीरदबनी हाइना मयामदगी पैसासी खाइदना खोतन तौरिबसे मसी आई प्रेस की थोंगदजु सेंगदोकचरी मसी तौबिगनु IMC की वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर एस नितिन चंद्रना लंबी की नाक यत फमलिबा स्ट्रीट वेंडर सिंह मफम साबदा फमननबा कन्न होटनरी हाइना ngasi मा की थांगवेबंदा लेबि युमदा पांगथोकपा पाउमी सिंह उनबदा फंगदोखरे पाउगी मेफम अदुदा वार्ड नंबर 25 की कॉर्पोरेटर सुजता फाउमई वार्ड नंबर 3 की मेंबर एस मंगलेम चुसरवाकी नितिन चंद्रना मखाताना हाइकिबदा हौजिक फाउगी ओइनदी स्ट्रीट वेंडर सिंह के सबसाबा पॉलिसी सेम्बलेट्री मियोय खरना आधार कार्ड खोमगी थबक चथरबसी अथुबदा लेपकदबनी मखाताना सुम चथरबदी आइनगी mateंग लोरपसु याई हाइके विदिबा लोइनना कनागुम मियोय खरना को अखोइगी कमिटी के सेमजनदना अदुगा पैसा नुजा खाइदा आधार कार्ड खोमजनदना मस्ते पोफम पिनेगा तौरबिसे मियाम थाजबिगिनु सरकार की माइकैदगी हाइबदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महूट की माइकैदगी अमदी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की माइकैदगी अस्ते पोफम हुजिमक की पोफम पिपी वाफम लेजदी अदुना अमदी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बो अमदी महूट पुनु सिबियु हाइबा वाफम सिनी थमजरी बलवेना ऑर्डर प्रचार थाजबिगिनु लॉर्ड महावीर की मपोक नुमित महावीर जैन तना लाकपदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर में मरोइना जैन इसिल इनाउ इसे इसल सिंगदा याफा पाउजेल पिरकले लॉर्ड महावीर ना ताकपिरंबा तंगदु लेताबा नॉन वायलेंस अमसुंग ngakpi haiba haibase ngasigi tangdu letaraba malem asida punna hingminnanabagidamakta noma sunarakle numit asida magna takpiramba tangdu letana nungaiba myoiba khunai ama puraknabagi ekoi punna hotnaminarsi hairi hojik makhada pau kamarum Pizza-ring mo ina tema brema tang luminasi. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course. Subjects physics, chemistry, biology and mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Class commencing from 17th April 2017. For details, please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakatel Bazaar, Airport Road. Changi labor soratpadagi producing attaba akchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidalak amatta naiba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule changi nisnabiyo Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari free 3 months course, 1 month theory and 2 months internship at Classic Group of Hotels for minorities and OBC candidates only. Course sing the level 1 certificate in front office operations, level 1 certificate in food and beverage service operations, level 1 certificate in housekeeping operations. Lagliba April tara tareti class hauzagani akak nabasit masing ni khudong job asilaw bihaw akupa marol gidamal Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostics Building, 3rd floor, Rims Rota. Contact to view. Break matung da taram seri makata pausing handaki nong aduna amangata thon kraba kaksing district ki loksi lokol da manamasing tharvis singi mateng pinanaba MLA Y Surchandra madi SDO kaksing Anjali Songthamna yengsinkre SDO na lusingduna loksi waiting set ta ngasidagi hongna isauna solaba lomi singi se sangsing thajilhanba hokre MLA Y Surchandra na awatarba lomi singi damak mari leinaba department ka tanaduna government ki maikidigi pangba yaba mateng pangani haike Mahut Minister T.S. Syamkumar bo taran opagi thorom ama angtha laibung community hall pangthokre thorom aduda Tulihal Jila Parishad ki hanagi adhyaksha ke tombi olang thamara paibe loop ki president ke memi secretary Zamini Susuraki Minister Syamkumar na Mikhal mamangda kendra sigi miyam da pikhiba adu mang da satpangamnabagi damakta mahakna BJP da yawbani sahi tara opposition da laikhibana miyamgi awat apa kaya mapung phana thunganba ngamkhidaba adu haujikti mapung phana paikhatpa ngamlagani BJP ge no balengak asina singamadi tamda saf manaba miyeng thamduna sakhutpada thong manaba lamdam ama semnanaba honagani masida miyamna sumating pangbiu haike
Coordination Committee All Manipur Khadi and Village Industries Institutions Imphal Sinduna Zem Hall ki campus ta nimit tarani satrakpa state level KVI exhibition 2017 ngasi loisin kre loisin bigi thoramda MSME Manipur ki director in charge Dimitra Commerce and Industry ki Joint Director S. Joy Kumar amadi KVIB Lamphelpat ki Chief Executive Officer Khomaidunna Maroiba Miyoi Singona sarwakhi exhibition asida Manipur ki toan district singdagi lakpa Miyoi Singna stall hangkhi sarwakhiba CEO Khomaidunna exhibition asig matanda wafam kya phangdokhi Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na handicraft ki sentang makada leptana satharik leba awareness atharongge saru ama oina ngasi mayang khangda lekham pokpi handicraft cluster gi self help group semnu matangda mobilization thorom ama pangthokre thormaduda handlooms and textiles gi deputy director E Jiten mayang khang khulgi chief BK John assistant director handlooms M Sanjeev Kumar ICM gi faculty member Dr S. Heroji Susuraki BJP ki Kuntratare Suba Mapo Kumlon ka Mari Lena Levak Sin Batuna Miam gi Yaifa Thorang Miam da Sakti Piba Amasung Laidwa Singdagi Kohanba Yauna Levak Sin Batuna Kangan Bathorum ka Pangthokli Tha si Tara Mari Phaw Sathagada Thoramasi BJP Manipur Pradesh na Sinduna Sathari Ngasi party asigi office da Union Minister of State Road Transports and Highways Ansuks Al Mandavyasu Sarwaki Minister na BJP na lusingba India government center lakpadagi India gi GDP gi fibam phagalan bangamle government asina hauze numit khudingi khungang amaga lambi samnanaba nomada kilometer kuntramari gi lambi semli kilometer lising yankaitaru sangba highway su semli haiki हमारी सरकार का कर्तव्य रहेगा हर हाथ को काम हर खेत को पानी देश 7,000 गांव में रहता है देश का चरित्र पहचानना है तो देश के 7 लाख गांव की संस्कृति को पहचाननी होगी 7 लाख गांव का बना हुआ है देश गांव में रहने वाले किसान गांव में रहने वाले मजदूर गांव में रहने वाले सामान्य नागरिक उसको ऐसा लगना चाहिए ये सरकार मेरे लिए काम कर रही है और Anoi Sindam Sanglen gi Mopok Kumnon ngasi lamnan da sanglel pangthokre thormaduda RK Asobisana Theater Center gi chairman Nabawarepa amasung P Dhaniji Susugaki Ukul district ki manung sana leiba Sirarakong khul da thokiba sing ningkhaibagi maroiba maram khangdoknaba Manipur University gi Art Science Department na lebak lehauk sangeng tongnaba thabak paikatpa hokre department asigi research scholar thongnawjum Jairas na Sirarakong gi sing ningkhai phamda laklaga tongan mafamdagi sample manga lokatkre disaster management amasung remote sensing gi mioi sing yauna lakhiba khongset aduda Jairas na phongdorkibada numit taruk nagi manungda akupa marol sabsana khamangam lagani haike masida tok design suan gi magi pyramid C haidi cohesion haidi internal friction angle na haiba ani le pyramid ani jana control to yam slide kang guje swel aduna hojigi pyramid ani C and 5 ji puthokna ba ai gi swel sample collection to bola ko ni aduga magi maroi ba maram je si puthokani test sample amada nomo jangi aduga sample ai collection manga tawje manga ji manungda numit manga ni changane duga tarung ni da khara khang Hauki batang mangada ukul district ki Mahadevadagi Toloi Taba Lambida Leiba Sirarakong khulda sing ningkhaibada sokiba yum mari amasung sing ningkhairakpa yaba yum kunga manga hongdokpada mating pangani haina Works Minister Thongam Biswajitna Sirarakong Community Hall da pangthokpa thoromamada phangdokre thoromaduda Parliamentary Secretary Awangbew Newmai ukulgi ADC ki Chairman Dr. Yarong Sos Nganglung Singba Myoikyana Sarwaki Red Cross Society ki maikai su awataraba imung marida Kolek Kudol Tamki Hiramasida report ma. Akoina hojik mafam asi Urukun district ki Sirarakong haiba khul aduni khul asida hokiba tarik mangagi ayukta yamna chawa sing ni khaibana maram oraga yum mari thriktana mangan khre asugma thawdo asiga mari lena Forest and Environment Minister Syam Kumar lakraba mutung ngasir anirak subo oina Works Minister TS Biswajit amasung Parliamentary Secretary of Works Awangbo Nimana Lusimbila Mafam Asida Amu Ana Yengsan Belali. Ngasi Mafam Asigi Community Hall the Pangthokpa Thoram Amada
Biswajit Pontokivita. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯜꯂꯤ PMAYG ꯑꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯖ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ 30 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ PMAY ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯜꯂ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯒ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Parliamentary Secretary of Works Awangbo Nimaina Thoramadu Pondokivita. Development Camrum Langpo Mataksida Asigi Wakalonsi Ponare Haraga Nungsinaba Asisini Pritivigi quite again by Havasi issue Hijaning Bani Sumaina Akoi state Asida problem Camrum Akoi face Torakpa Asida Akoi Mayam Suru Lominari Haraga Akoi state issue Kamaina Atopa state Kumna Akoi Chokhatsira Habisi Akoi Suru Lominari Lakini Habisizo Akoi Honorable Sir, he permission Laura Sumaina issue interrupting issue Panjabani. Asigumaba Tamtiriba Tadu Asi Matokram, Torapano Habigi Matanga, MU Arts Sciences Department Professor Arun Kumar IST with the Pondropota. The entire slope of this village, it is a old eroded material. So villagers could not assess initially, and when the number of houses were increased, the houses became congested and the water was not removed properly. And just below of this slope, they cut the part of the slope and make a playground. So almost the stability was lost of the slope. So this was the problem. So the sliding started. So they have to be careful. Some slope has been cut, trees has been also cut. So there may be an attempt for some afforestation, particularly those places, so that the slope further should not collapse. That part is there. And so that way I think we have made something, and some awareness is also necessary among the villagers, because if they start constructing small things and overlooking all these small junctions of a small nala, which doesn't look in the lean season, but in rainy season the water drains out. So that part they have to be careful, because it is survival for the entire thing. This time 4 people became victimized. If this continues, the number of victims may increase. Arun Kumar Pondorliba Wapam Asiga Marilyn and the Manipura Maru and the Singilam the Kundaiba Kunayamba Asigum Lava Kudong Tiba Togdo Asitorok Yabagit Singnaba lady. Maram Asina Kunjasina Matam Gutsunaba Mawonga Kunta Sigma Asiting Akonova Matok Tare Haina Bakang Hikan as a Pondorli. Cameraman Nagolan and a Pogdam Java Nitokam Sanazao Mita Shira Kong. Imphal Dimapur Lambigi Modbung Bazarda National Highway Sigi Lambi Mayai Matada Port Tana Yauba Garima Putakre Maramaduna Masina Maram Oiduna National Highway da Selib Gari Sing the Sound upon Matokre National Highway Asigi Mayai Matada Port Tana Yauba Garima Putava Duda Miana Angakpa Ponaki Matam Kuina Lambi Si Samjil Laktabadagi Highway Mayai Matada Gari Putabagi Todosi Topani Atomatamda BJP Nalusing Sarkar Resina Lambi Si National Highway Ama Oibigi Sabsaba Lambi Piva Maduda Samjin View Haina Muyamana Pondrole Paliba Ramayam Silusi Namagi Lambi Si Aputamda Silu Haina BJP Southern District Secretary Organization Media in charge Taraptagi BJP government is Handaki Assembly Mikal Mai Pakna Pangthopa Ngomkibadu CEO Manipur Masung Joint CEO Singna Nate Masigi Credit Chief Secretary DJP Amadi Police Personnel Singini Haina Transporter and Divers Council President H Ranjit na Phongdokre MG Adrinu de Leba TDC Office ta Pangthopa Paugi Miphamamada Ranjit na CEO Additional CEO Amadi Transport Department Loktunarga Mikal gi Gari Assam dagi lona hotnaki
मधु कोना थंगदा चीफ सेक्रेटरी अमदी डीजीपी ना हायरकपदगी मिखलगी दमकता टीडीसी ना गाड़ी लेसिंग अमा सहुम लोम पीखी मणिपुर दा गाड़ी मरांग कायना लेरगा करिगी दमकता मपालगी स्टेट सिंगदगी गाड़ी वाइनब होनरिबनो हाइबगी मनुंगी अरोनबा लोक्तुनुबा लई हिरम असिदा चीफ मिनिस्टर ना थिगत पिदुना मरा लेबसिंग एक्शन लोखत पियु हारि मणिपुर की गाड़ी सिंग सिंगनदना आउटसाइड मणिपुर की गाड़ी सिंगननी हाइबसिगी अरोन एजेंडा से मसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थिदोपियु मसी अखनना मसी थिगत पिबा दरकार ताय अमदी श्री देवांगना हाइरिबा मणिपुर की ट्रांसपोर्टर सिंगे कुली दौना बेगर दौना चांगनी फिनीबा दौना खनबसे मसीमा मतुंगदा अमोना थोलोय हाइबा अमदी थोनदनबा मदुगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मदुमा अकनबा सेक्शन थराउ लखलनबियु मणिपुर गवर्नमेंट ना यंसांग नापी उहे यावना तंगाई फदन संगद्रबा याद्रबा पोस्टगी ममल यंगसिनबा हौरे हरि चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट की सेरोलमना यंसांग नापी अमसुंग उहे वाहेगी ममल ममांग हौखिबा थागा संगदमनबदा इम्फाल एरिया दा हंथरकले सोयना योलिबा सिंग सादा तरादगी कुन फावबदा ममल हंथरे हरि नोमयोइबा फ्री डेंटल कैम्प अमा ngasi तेरा यंखोम लेरकता लेबा यंखोम लेर डेवलपमेंट क्लब ता पांगथोखरे NR Family Dental Care na sponsor tawduna Live Mouth Smart haiba thim da pangthokiba dental camps aduda laikai adu leiba mioi samane purom ya lemna langbi khudongsa phangan ki free medical camp asiga mari lenena yangkhom le development club ki president H Santi Kumar na mioi bana hingbada ya haibasi tangai fadaba haksang saro ama oina machibu fana thamna nabgi pandamda ngasigi dental camp asi pangthokpani haiki अमरोमदा हंदक मतम खरा नोंग सुखिबदगी इसिंग इसाउ मायोक नखिबा कैसांपाट कोंजेंग हजरी लेकाइगी अकोइबदा लेना तिना संदोरक्तनबा अमदी अनाबसिंग लैंगबगी केम अमा लेकाइ सिदा पांगथोखरे मणिपुर सरकार की आयुष डिपार्टमेंट अमदी कोंजेंग हजरी लेकाइ यूथ डेवलपमेंट क्लब अनिना पुन्ना खुसमनदुना केम अदु पांगथोकपनी डिपार्टमेंट की माइकैदगी लेमना अनाबसिंगदा हिदाक लांगथकसिंगदु यंथोखी क्लब की सेक्रेटरी एल जिप्सना ngasi pangtholiba kem asibu asoba daita lobiriba ayus department amadi isauna mayok naba matamda sana thaknaba mateng pangbirakhiba mioi singbo thagatpa phongdokhe sahi tara nithoi rom surba nupa masa ama bol khunanaba honabada iril turel da takhibadagi thiba khangre thawdo se ngasi nungthil pung 2 minute kuntharom taba matamda porompat police station gi manung senna top khunou da thokibani nupa masa sigi maming khoisnam bolis apokpa premananda kawi मी कन्बा अमसुंग थीबगी थबक कन्न सथरी हरि हौजी पाउगी मरक्तन तेनबा ब्रेक अमम कलोजरी Combined tutorials for CBSE admission open. Class 9, 10, 11 and 12. CBSE 6-month regular foundation course. Class starting from 6 April. Class 11 CBSE 3-month foundation course. Class starting from 10 April. Vacation course for Navodaya, Sainik and Outsiders. Class 9, 10, 12. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban, Moirang Lerak Machin, Bus Parking Info. Irudio Coaching Institute. Admission open for 5 months CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kesampat Thutom Lekai behind Bergyo Hotel. Contact number 8131025634. Bread from Likla Bakery. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, pu naba na singbada, sinaba yarba, lipsap group na putok saba, Oza. अमुकसोन तरामनोक्सरी मखातब पाउसिंग जिरिबांगी लेंगांग पोकपीगी अंगलवाडी वाकर लौननबा लिसिंगनी तरामरीदा इंटरव्यू पांगथोखरबसु ngasi phawba haidokतना लेरिबासी अथुबा मतमदा हाइदोकपियु अंगलवाडी वाकर सिंग हापो मतमदा खुलगी मियो ओइना हापियु हाइना ngasi लेंगांग पोकपीदा पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा मैरा पाइबी अमदी लमदमदुगी मियो सिंगना फोंदोरले मैरा पाइबीगी प्रेसिडेंट TH चंद्रबलीना असुक कुइरबा फावबा इंटरव्यू हाइदोकतना थमलिबा असिगी मतंगदा मरि लेनबा अथॉरिटी अमदी लोकल MLA ना मियंग संबियु हारि
Manipuri literally Assam gi Neputaruk Suba Sahi conference Baskandi Junior College Karaikandi the Pangthokre Haudobugi Thorumda Assam University Silsargi Manipuri Department gi Head Pro Havam Nanikumar Manipuri Literary Assam gi Vice President Konthousam Mangoljau Manipur Saita Parisat Assam gi General Secretary Professor Ngangom Basanta Naharol Khorirol Silup Assam gi President Longzam Gopen Dresusukaki Lubasina Putokpa Sefong Pantagi Humutaratare Suba Isu Fonki Lunena Topugadab Singsu Kankre Ngarang numidang waram pung taruam taba aduai da Senapati Police amasung Kuntramari Subasam Rifles ke apun bakang buwa mana akak naba pau ama pangbadagi karong da Dimapur dagi Imphal sanglapa gari sing sek tobada lupa lak tara Nepal lising yang kai punun lakpa nupi mari fare Pagalaba sing adugi manungda NSN KG Lieutenant General Nikki Somigi Loinabi Sally and Sumi Yawe Yamlaba Central Maduga Loinana Makoi More the Setnaba Dimapur dagi lakibani hari Pagalaba Mayo sing Lamphel Women's Police Station da Sinner Kre Police na Wahang Pong Sataduna Ticket Pahokre Landmine Bongi victim sing amasung hingoriba singi ningsing torom ngasi more ward number 2 da leba Ebenezer Church ta pangthokre Tormadu Association of Landmine Survivals UNMM Sandel Northeast Dialogue Forum People Platform Secretariat and Center for Social Development Kusamdan Pangthokibani Tormadu da SDPO More Lawrence DWC Imphal West ki convener S Radhafiari Bisnupur ki convener L Rebitasu Subaki Landmine Lakidra Singh Mafamda Laisuka Tunaka Kuno Utki United NGO Mission Manipur ki Secretary U Nobukesor Resource Person Oiki Mamang Thagi Taramapanda Tera Lokrapam Lekai ki Yung Gibrada Leba Sandel District ki Sarong Singkuldagi ST Kongam Anal Misigi Matangda Mahaka Punna Barada Leminaba Palel Dagi Takelambam Zelel Police na Power Matung Mari Lane Haina Tadok Loba Tungda Lekidraba Kongam gi Imung Manungna Media gi Thongda Zelel gi Ming Paksilaktuna Mahapu Miat Asida Senana Bahotnai Haina Yaning do Fongdoktuna Palel Leba Club Amdi Mara Pibising na Wakat Mifam Setakre Misi Sigi Matangda Mari Lane Singna Asuma Mari Makong Tidopio Hari Infalis Commandora Zeninski Mangate Mayada Asad Oxing Sek Tobuda Ngarang Nung Tilpung Ohumnum Taba Matamda PLA gi Myoini Haiba Mutum Ravikanta Singha Nungoi Awang Lekai gi Myoy Mafare Hari Mahak Army number 2885 ni Sergeant Major Oina Thabak Pubani Hari Amaromda Infalis Commandona Kurai Haikru Makongda Asad Oxing Sek Tobuda Drug Lalon Bani Haiba Myoyama Heroin number 4 gram Kunitoiga Konan Fare Hari Paraba Myoy Adudi Muhammad Darus Pathan Sahi Kunmari Kurai Haikru Makong Masjid Maningdagini Hari Mangasuba District Level Surikaso Panat Garlics Festivals Kamsel Ukrulgi Taloi Khulda Leba Centenary Hall da Pangthokre Haudopugi Thorumda Forest and Environment ki Joint Secretary Julia Kangu District Horticulture Soil Conservation ki Officer Kiran Kuman MD IS ki Officer in Charge AK Jogen Chandra Sharma amasung MoMA ki Officer in Charge ke Devadat Sharma Susruga ki Khunja Singh na Thajaba Sanam ki Pothok Singh Utpastol Singh Hangke Hauji Makata nang asigi Sanam ki Pau Lominase Ngasigi Sanami Pausingda Kerala da April Tara Mapaldagi Kunmanga Fawa Pangthokadurba Nepum Doi Suba Nupa Masa Masung Nupi Masa Sange Junior National Volleyball Championship da Saru Yaruna Bagidama Manipur gi Nupa Sanari Taranthoi amasung Official Anigi Ming All Manipur Volleyball Association na Laukthokre Timasi Thasigi Taramari da Kerala gi Damak Imphal Thadokani Hari Former Football Players Association ki Patrol Member and Birena Chief Minister Oirakpada Association asina Nungaiwa Fongdorli Association asina Maku Okpi Thoromam Su Pangthokani Hari Makatan Sanagi Pau Boya Ningthojam dagi Fangbigani Manipur ki Anisuba Mersa Uttarakhand bu Maithiba Piduna Taruk Suba All India MP Brahma Invitation Prize Money Unity Cup ki semi final sangkre
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार न सिंधुना बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्रिकेट ग्राउंड राजबंशी नगर पटना दा टीम 13 न ग्रुप मरी थोना खाइरोक्तुना था सिगी टांग 3 की चथरिबा तरुकसुबा ऑल इंडिया एमपी ब्रह्मा इनविटेशन प्राइज मनी यूनिटी कप की ngasi sanakhiba मैच दा मणिपुर ना उत्तराखंड बु रन 64 दा माइथिबा पिदुना ग्रुप सिगी विनर ओइबदगी सेमीफाइनल संखिबनी मैच असिना माइ पाखिबा मणिपुर ना टॉस ngamduna ahanba बैटिंग तौखिबदा अपिबा ओवर निफुदा विकेट तरुक तुरगा रन सनीगा निफु लौखि मसिगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा उत्तराखंड ना ओवर 53 गा बॉल 5 दा विकेट लोइना तुरगा रन 134 खंग लौदुना मैच असि माइथिखिबनी मैच असिदा मणिपुर की मिंटू ना बॉल 63 रन 63 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे। और आज के मैन ऑफ द मैच मणिपुर के मिंटू जी को नगर माननीय खेल ngasi मैच asigi mai pakpa amadi सेमीफाइनल संगबगी नुंगाइबा फोंदोलदुना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी प्रियानंद सिंघमना नेटवर्क असिदा फोंदोरकपदा मणिपुरना ngarang बिहार अदुगा ngasina उत्तराखंड थोइबदा सेक्रेटरी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी अमा ओइना याम नुंगाइबा थागली अदुगा हाइबा टूर्नामेंट असिदा अखोई मणिपुर टीम ना सेमीफाइनल नागालैंड सनागनी मैच असिजो को मणिपुर सोदे माइ पाकनी हरगे थाजबलै अदुगी मतता अखोई हजे बी कनोगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मतुना मणिपुर से फुल मेंबर ओइरे अदुना अखोई मथंगी रणजी ट्रॉफी सानबदा अचौबा परफॉर्मेंस फजन पीबा ngangoni ne thajai hajik angang singje mapana sanaba asida mapangi lamgi ni khaina akhoi performance uraga aidi ahan de north east la pani yam kana fajarmuna khanba se aje bengal dagi uttarakhand dagi akhoi delhi dagi la pani singna manipur na swana sanaba angang china sanaba akhoi players singna sanaba asida atugi matik thakre adagi moina mamin palakpada अखोई प्लेयर खरा हाइद मसिंग हाइबदा याम फजो प्लेयर अखोई प्रियोजित मिंटू चंद्रा अनि की मोबानी की ngaraंगी पार्टनरशिप यंगबा अदु मतम द मोय अनि सिगी यामना प्रोफेशनल मोंगदा सानपदा याम तिना थागप उल्ले अदुगी मथक्ता अखोई की टूर्नामेंट से मरुना अखोई की अचोबा थीम दी हंत की अनोबा नांगी बीसीसीआई की टूर्नामेंट सिंग याव फंगद्रबा अखोई की एसोसिएट मेंबर अदगी एफएलए मेंबर सिंगना सानवा फंगदो टूर्नामेंट तो हंत की अखोई कप असिना यूनिटी कप अमो ओइना फुल मेंबर और मतुंदा अनोबा स्टेट मैम सिंगा अदुगा अतोपा फुल मेंबर अमा निगे यावगा टीम ट्राउंड साबा अखोई स्टेट सिंगना सानबनी आइस बुसन एस बिकी बुमाइटी बिदुना तारातरुक सुबा गवर्नर्स ट्रॉफी कैश प्राइज टेनिस टूर्नामेंट की सही तरह मखागी नुपा मसागी सिंगल्स के टाइटल लौख्रे मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेन पार्ट ऑफिसर क्लब टेनिस कॉम्प्लेक्स था सिगी टांग तरुक्तगी नुपा मसा अमरी नुपी मसा टेनिस सानरोई 15 ना सरुक यादुना चथरिबा तारातरुक सुबा गवर्नर्स ट्रॉफी कैश प्राइज टेनिस टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा सही तरह मखागी नुपा मसागी सिंगल्स की फाइनल दा आइस बुसन एस बिकी बु सेट अनि सिनो तरुक अमा अमदी तरुक अहुमदा माइथिबा बिदुना कैटेगरी असिगी टाइटल लौखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असि मणिपुर सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शंभुना थौरम मपु ओइदुना हयेंग लोसलगनी हयेंग अरोइबो निमिता सही तरामनी मखागी नुपा मसागी फाइनल दा आइस बुसन अमदी राहुल पामैगा सानगनी थागसरी बोयाई होजि मखाताना ngasi nongmi oikiba ai ngasagi pau pizre ICAR लंपेल पाटगी पिरपा पाउगी मतुंग इना ngasi ख्वाइदगी साखिबा ख्वाइदगी इंबा डिग्री सेल्सियस तारामा नुक्सित यावबो इसिंग मनलगी चांग अयुक्ता चाद मरफुमंगा नुंथिलदा चाद हुमफुमा पुलुखि ngasi nong chukide Loisala putam roi pausing amukana pizre Koisal lig oibida senab sing tigetuna maralgi matungina serak pigini hena education minister TS Radhe samna haikrai
Works and Industries Minister K.S. Biswajitna Loitam Khunawgi spinning mill hingat halagani amadi solar power loan policy hongdolagni haina phongdokre. Amadi IMC na lambi mataida phamba Asik dia STV ni pizza pau matang soi sire ning tabir puno pomukana.